contact ji Rangzen construction company founder ta ni do chi zaman ko chi jani thiri nge nangmi tenda ga chang ki nang sato khang brick tower house ki thola teshi ji kya project di chasa de mungor shi ja kem go yi ani saja gi nedan chashana tan nupcho gi direction de dela yure tu sin nupcho che ani saja dene ne road ngaranzu kem nang sanglam yoro sanglam choni la sanglam khigi choni di ngaranzu kimje gi khangwa gi chari chegi ani saja gi side oral side di ngaranzu kem nang lo lana nga kha che square feet tukdong nang lo ne square feet shidong tong ba yu khangba sawa di gyadi square feet shidong nang lo khangba gyagi yu ani square feet shidong nang ne thokza di ngaranzu ground floor che wall to che first floor gang to che and di thoshi penthouse ni sumna this chin sesha re ani pinja sum che khoranzu kha floor kha la nis on floor first floor ani penthouse khendong gi super build up area di square feet shidong che che yu square feet shidong ne ground floor chikdong ge jang apchu ani first floor chikdong ge ya ani penthouse la sumjang apchu chini khendong square feet ship kya di super build up area khangba sujo square feet dus chegi khangba di chashi da ani design chi di zo partition sum la dus ni yawa che sha ye partition ne ka partition sumba di common area che utilization che partition ni di semi common area ta hall da kitchen din che partition thangbu di ngara ta chi private areas nan ta chi bedroom da attached toilet da di che non chi yawa sum le chen chashi ting ani zo building di chashi ting du nga design che gi zo di coconut khaji di nyama yo di la cha sha che ani coconut gi la shi cha che building gi khangba di cho khapcho khande ta go me che khangba di saja khawala le yu me che di design gi main source ti ngarang gi coconut la cha sha ne khangba di tu sin swings architect Lori Beger la inspired chining khangba di design chi korang gi lega tu chana unplaster che exposed brick wall che jali ga lega mangbu din yore an nge gi dinyam bula ngarang gi ta cha ne re glass in steel in din su tak ta rainbow ji tang che thingdu ge ji ta chi the pesa ro ji khangba so da nyam bula ani ngarang ju ta chi rangjung da nature da humble roots warmth an earthy tone facade ro ji te thab ji tai nga khangba khari chashi da design che kabla 3s principle di follow che thapse tangi ye 3s la na simple che subtle che sustainable and simple lan tang ro pambo du la gora ta pambo dina lo khari la na ngara ju chala gyubja ine re design soda ine re ani lega gi ku lega chedan jo din sang ma pambo che le lawo che ine ya ngara ju ning jo thue ge thapse ta ani nyamdu la subtle lan da ship chaw ro jira tang aran ju chala khari phejo tang ne re nyamshi ya bu che anchi technique khande phejo tang go me ani saja tongba no tongba de khande re do chikta ani raw material ra kyupcha khande phejo tang me din samata che nang kyuma do ji ne ya chik din jo ya bu ship chaw ta na ya nang di kyuma de mang da man ra chik lok su thya da man ra ya bu chi chagi do construction industry gi ngaran ju khoyu la pollution mangbu chi contribute che tu ta ngara nature la che ani khongsa chogi jenju yi cha ani sustainability the package mbure sangbu ngara sustainability building sudu ngara building ta chi reuse repurpose reducing waste material do yor zamaning ba repaint che da zamaning ba ram pheju che do chak cho tile sa chang pheju ya bu chi use brick tower house yana sado khangi nangla judu thangbo khenan zu sikse tar ta di brick gi exposed brick grade pillar yore and side lawn nyambula ani sliding door metal kachi che and din nang judu black monochrome paver tang yore din nang lor gari dosa che pu chim che sa chambu chi tongba yore khangba chilo ne khangba nang la judu brick walkway ramp chi che in kenza nyung che ani kawa mewa che sa cha khuyangbu ani tongba ro che gate da din khagu chi me che ti sang cho ngara pugu da mi kemba la ani yung deu sue che dure nang gi main door di agar ru go che ani tashi ta ge kyo yo ani gigong gi shing che exposed brick wall di nga lo khomba ge du thangbo de ngara ju glossy blue marble gvt tiles living hall ne chini kitchen phatula undi che ani cho ni gela exposed brick da unplaster
wall den che di TV ki khang la pe abu those jeso tunga che living hall la ani fully openable sliding UPVC door ani retractable mosquito nyambo yo che ti ngara ju sim kharit chik chwa le chugresan seamless transitioning ta living hall ne balcony door ro de so ye chik che ani balcony ne ngara ju ta chilo la ta ta chik chinang ga ji chik chwa shu shu kha ga yewa ma che chilo da nanglo ni ja ya pu ta che thonga ga chik chwa li hall ne chogang la du de ani ngara ju sing be gi tal che ani chogang di east facing che and chogang dil khejo kharilo na nyama nangi chogang chaksa position che and dimensions chejung che ani khapcho changma chigra kheje ji yore tene bedroom thangbo di so simple do che and chala shasa gangla chi yore ani tim di gi chilo khoran la common toilet ji yore ani common toilet di ta chasa di ta chilo ni mi gas lene ge to deu bedroom one dingi di pheju chini che deu ji yore master bedroom dige tiles di room sangma shemba da chipare sing tiles che and simple loji re master bedroom dila ani chap kan attach che nyambu che khapsa and balcony ki khapsa yores ani balcony dene ne da ngara zu gap ki chesing den ta tuya che ta yo che nyambu lo shoge ni mo to che ani luma siwu chin du chin kyu chik lele de sa ro ji khapzan di modular kitchen halfley khaji gi che and dinya bola halfley gi thap tha chimney che ani kitchen counter di granite jet counter subway tiles re anya bola thap ja ni gyu che ngu utility ro sa utility dinang lo la ta ngara ju thu ja sa thandu ja sa ne thu sa den di chik che and di cho te go jum je khar la na ngara ju ta chik changma thap ja changma chu mare wa che thap ja kambu ya gu changma de che do re anya bola sha da shor la ta thap ja di thwe ma le che do ngara ju buffer zone do so ja res ground floor ne first floor do du kenza di do na ko granite do na ko anti skid che ani ms grill railing paint na ko tang jo de che ani jali clay jali gi yore clay jali pocket ma but te sha yore ani ground floor ne first floor do du ani khangbe gi ji ibda sokta da dun changma chi pare ta thangbu juwa the post che exposed brick che ani nangi go ti tashi ta ge agaru ge che gigung changma sing che ani nang room nang lu ju bed choshum chik che and hall che bedroom chik che common toilet ani master bedroom nyabul attached toilet ta balcony che ani kitchen yure kitchen sang modular kitchen halfly kitchen ke fully furnished che ani donaku granite che ani subway tiles che clay tiles ani kitchen attached utility che and this hall is open ta chi kheba kharino na hall di da kitchen par open kitchen do chagi ani ke living hall ne dus living balcony do de living balcony and glass khaji gi railing toughen glass ta sha re tenene wa chilo landscape thong yor ta chi chilo ga view di this enjoy che roj yore ani dhenene kheba shemba de kharir la na di bedroom attach master bedroom dhenene ani private balcony di open covered mare ta open balcony do chage ta dige facing the east rang che ani road side view da ani gyunga da shoge gi nima thö din che lung siu du skama do ji che ne open terrace ki open balcony ki system do che ne te shayres and then in the backyard view that ta ya che thong thö ge ji din yore first floor ne ani gang penthouse to ding around the ceiling staircase the double height ceiling che ceiling nyambola ni filler slab there ta mango tiles ning ban yaman khangbe ning be ge chi thapjang gi tiles ta mango tiles ra jama di kare re jama ding around ta chik nyama gi thinde do chi che ani nyambola jama di kana around nang this thö jama che and this ning ge je do che thong che do this day khangba di gi tokcha thama di penthouse che the penthouse na ya chi di ngara chik penthouse di concept di the minimalist che raw rustic do che brick exposed brick do che chalan khaju nu che exposed brick ani exposed naked ceiling che ani paint ke color this minimalist do che chala shada me che and the penthouse tin nanglo la ngaran zu ta so go jumjin la ta pinya da thobo thomo da dun zu chomsa party dang sa do che ani jego din di chisa che yan cham cham su chi buin di workout da meditation do che
tab lo share movie do ta match do ta sa den de chigi somsa sa ja den de chik wa ground the first floor disturb machine thosa thoshe de la dus che chigi and the common toilet jure ta this chilo toilet namge sobutu sa da thu ga sa dus thu gan dus jure terrace dila ta cover terrace ta uncover terrace la ni chik sheet gar yo de sheet ga ma gar yo and the nyambula ngaranzu gi graffiti wall chik yore ta ti paint hayo chama dus pheju tang che chik design do chite and the design de cho the Instagram thing ri pugu de Instagram reels ya the TikTok ka do on the social do che to sin sha yore khangba dila amenities to ta chik pugu chimu je sa do pavers block open play area che ani garage che pergola che landscape che ani dinjo nyambul ta RCC septic tank and soak pit RCC underground water tank and brick wall masonry wall and chunto dosa drainage in yagu ye ta cho khangba yagu chibu mewa che khangba nyam bol da dinzo changma chagen changna khangba di khyondom gi ta chik ningjo che nyam bol khyo cho che and chik lhole de sa ro sa ja chik chagre sang bu ngara khangba di design da chashi ting kabla ta tinene take away do ji khari chik shen sulana tadi ngaran jo khangba the sustainable building suela ani without compromise the contemporary design da ngaran jo deba yo ta chi yor chashi da digi grass nos